Chairman omulamba bayimenti nakutyama. Ni publisher ajale. Zero! Mudukenga mudeno. Mulidaku. Tutatola ya chirefu wena. Ya chirefu tu. Balete kumati bana baida kuba mu project ya Fezira City. Asa nolwale lonja afuna yo mupano gwaenga. Kuche nale muno wamadi. You don't have water. Publicity way. Jordan Nale mutuli Omwana kulasiri eno undi ayimereire. Ayimereire kwa. Iyo mwalina okuba ku inuma. Ani boy tiamale Jose boy irawale Pamuketa kutoja na maji. Bali kugoga. azumuta. Saido yo muta waite ya. Ozi oye. Wakwa. Tatunonye. Siria yu. Siria yu. Sanga yu. Mwana oye. Abuga oye. Ra. Tia. Muba mwana. Mozi ju. Basebo ne banyabo. Amayina neiroboze ninze Kamba Asuman. Ninze admin wa NRM wa Jinja City. But I also double nti ndi mukulembeze mu kisinde kya PRU ekikulibwa wekitibwa CDF atenga yena doublinga ni chairman wa PRU kyetweta Patriotic League of Uganda. Olwaleero tuli wano ku nsonga ntono ino, but ayo ensonga ekasinze okuba enkulu yakuba nti ngaifa abasoga Mosa abawangalira hano mu Jinja City tuvireyo twena okuba nti tu stepping forward okuba nti twegaita ku region z'Edindi oba district y'Edindi okuba nti tuvayo tukunga kyetwakese mobilization mu lulimi lulolo ife olundi abantu mwena okuba nti mwetanira event yefe gye tulijja okuba nayo ku Sunday. Sunday dijja kubeena kwe omwezi nga 26 tulijja kuba n'emisinde era emisinde egyo Chief Runner ajja kuba owekitibwa CDF oba chairman wefe wa PRU ngera emisinde emikulu tujasinzira mu kisaawe kyaife ekikulu ceremonial ground ekyekololo dijja kuba olunaku olwe Sunday. Aye emisinde gino this time round girina ekigendererwa kubanga ebiseera ebisinga bungi abantu babeire balumuka aye nga bazira kigendererwa. Aye emisinde gino bagititolinze nti ejja kuba run for hope eisuubi nti ebiseera bingi ino tubeire n'abantu abazira mwasirizo oba n'olusogo olutuufu nti babeire nga beetaaga obuyambi aye nga tibaidi muntu mutuufu ali supposed kuba nti abayambako. Kya mukisa mulungi nti wano twakubye eibale irala ebinoni bibiri n'eibale irala nti owekitibwa CDF ya initiating emisinde gino ng'ali kwenda okuyamba ku abaana abazira mwasirizi oba abaana abali mu bwetaavu. So nga ife aba NRM ne PRU twongera okumusiima
era twongera okumuyizaamu essuubi era twenda okumwashuwalinga tutwidakola whatever it takes okumakinga sure nti buli kyaluubirirwa kyona mu igwanga lino tukimutuusaako. Nze nga admin wa NRM ate nga wembakobeire nti Muhoozi ni supreme leader wange ate weba eriyo project yona gya initiate nze nga intendinga benefitinga community oba okuba nti eyamba ku abantu baife betuwangaala nabo mba ndina okugidumbira zena nenda okubategeeza wano nti wenafuna akasimu ak'omukulu secretary general nabaire ku kitebe ekikulu na making sure nti abantu bange benkulembera mu kibuga eky'Idinda nga admin nsekiwalingayo kits da milioni 3 so mbasuubiza nti this time around basebo ne banyabo nga tukayita abantu abandi abasobola okuba nti bongera okusupportinga cause eno nti nga Jinja City tulijja okuba na arrangement ti buli muntu yena nti abaguze kit aida kusobola okuba ekololo as I speak kololo eyinza okwidula yaboga bati ayi tusobola okukopa banaife bale n'abakabaka nti ebisere bisinga bungi buli baba n'emisinde n'ebiketeze ebyendawulo byona bisobola oba tosoboire kujja Ruviri osobola okulumukira mu kiketezo kyo the same tukayogerezagana n'ebitongole ebikuuma idembe tube nti tubasharingira program yaife y'olwe Sunday obutabamalira bwire basoga banaife ndikwenda okwiramu okubakunga tutongera okuba nti tusupportinga cause eno kubanga tubanga okutusupportinze cause eno oba buli wokera kuncho wagula kit eyemitwalo 2 so kiba kitegeeza nti oli kusupportinga abaana abazira ku mwasirizi. In fact ne kigendererwa ekikulu ekyemisinde gino emisinde tijja kwedalabya emisinde dirina kyedongera ku community yaife ababaire bakali kuvaayo kwidumbira kugula kits dino kits diriwo era baditunda mu bifo ebiri gazetted bimanikirwa nti ekifo ekisooka ku head office edapiero yo enagulu kits we dagandibwa kubanga abasinga bungi ni kuife last time we nabanga owekitibwa secretary general Honorable David Kabanda ankubira isimu nga ndi kumubuuza nekifo kye yankuba abantu bali supposed okwagandibwa kit dino titulidi tunda ku street kits dino ezirawo osobola adagana odagana nagulu abanaba nga tibasoboire kutambula kujja kololo awali okuba main event tusuubira okusisinkana ku region nga ku St Jude we tusuubira okuba nti twidasimbulira then n'okumaliriza tusuubira okumalirikizaawo bati ayo ebisigalire nga tubaye tubakobye twida okubongera okuba nti tubategeeza n'okubasharingira final program so sawa didaba 12 dene dokunjo twidaba nga tumaze okutuukawo bana amaina gange nize Musongola Majidu chairman wa NRM wa Southern Division ngolwalero twidye wano nga abakulembeze mu kibuga ky'Idinda nyensonga etulese ya kulumuka kwa president wa ifali kuiraku era ndakutwala omukisa guno okwebaza muganda waife admin ni secretary general waife Mr. Kabanda nti we bali kutuloza ku nga ifa abajinja city wendi kubiriza abajinja city na kudomwezi nga 26 nti mwide tulumuke twebaza admin okutugulira bukitsi batugulire n'okwebaza abantu bonabona ab'ombusoga ndi kunga abantu bonabona ab'omwidinda abajinja city ni mbusoga mwena nti mwide tulumuke ngabo admin bwatukobye twena tujja kulumuka era tuli kumusaba nti twena tujja sobola kujja Kampala atujalumukira muno era ndi kunga ab'Idinda mwena nti mwide tulumuke olw'okulwanirira omwana atesobola era ndi kusaba ab'Idinda mwena nganzo omukulembeze waimwe nti muteerabira ina kudomwezi nga 26 mwide tulumuke tusobola okutwala Uganda ife maiso president ifali kuiraku noyo president Muhoozi juu ena kudomwezi nga 26 mwide tulumuke kugere muli nze mwami Odunga John Jordan abandi bandi ya Emsom Dinka ni musada muna mawulire atenga ninze publicity secretary w'abavubuka ba NRM mu kibuga ky'Idinda ndi kuwola abavubuka banange benkulembera mu kibina kya NRM nti abavubuka twekunge twekonde tuweyo busoga evo kutuka yekanga tidame na amena district iri musogano na mudidi mwide tube na kudomwezi nga 26 kololo
abanasigala mu idinda mu idasigala muno mulumukire muno ife abana wange okujjeko tujja kujja tulumuke nga tulwanirira omwana omuna Uganda omwana ali mu mbeera embi omwana yeetaaga obuyambi chairman waife Mwami Kabanda ekiro kino akikomyemu omutwe aye twenda okutwala omukisa guno okwebaza adimi bucha Mwami Kamba Sumani afuka adimi wa NRM mu kibuga eky'Idinda agezza kukuba nga atugema ku ng'abavubuka okuba nga tuva mu opposition aye tuwire ku mugendo oguli kutambula ogwa standby generator so nga abinamukaaga tuli bakoola mwena nga abinamukaaga bavubuka mu weeyo tujje tulumuke tugule kits zino tulumuke ate omukulu atuweereo kits za milioni meka milioni 3 nga adimi fana tujja kuongereza okwo nze ni timu yange y'abavubuka batukulembera abavubuka ba NRM ng'omwogezi waibwe tujja kwegemaagema sobola okuba nga fana tugireko abavubuka baife abali ebudondo abali mu bitundu by'ebuyala abali ebugembe wanyama baide twegaite walala sobola okuba nga tulumuka tutaasa omwana mu Uganda mwe balina okumpuliriza bana kangarita abandi mwetenga jija diary nga ndikoola abavubuka emyaka gyange mu busoga mwena tube walala fena tulumukire walala ne jeno mwide mugule kits nga tulwanirira abaana abali ku obulemo n'abawala abato abakabasanyanga ife so ndi bakonga mwena mwide tugule kit tulumuke nga binamukagaze najja kubaayo tutwale embiro ku socket thank you Alani Amaina Lairobozi Marianga Gesowali nga nizatwala trade order mu kibuga eky'Idinda nga ndikwenda okubiriza abasoga mwena omuli eyo naddala batyamye mu kibuga eky'Idinda nibusoga yona nga ndibakunga mwena mwide okutwetabako okuba nga twirumukira walala n'omudingu waife MK CDF nga ali kurumuka so mwide mwena wano ku St Jude nga ku Regional Police Commander we headquarters tubenga tulumukira wala kuluna ku Lwasande esaawa ndala yene yokuncho mbakunga mwena mugeme ebiseera mube mubwire mubenga tuida tulumukire wala n'omudingu waife CDF owa Uganda olunaku lw'omwezi 26 gajja kuba mazaalibwa ga Muhoozi atenga ni standby generator je tulina saawa dino atenga mulembe gw'abavubuka gwe tulina saawa dino okuyamba abakyala nganze ife bene nakazaire beyiwanga lino abazaala abaana olwisi babanga bazira ku mwasirizi abakyala abanene oti ninze abakuloti ninze mwide mutwegaiteku atasobola kutambula atasobola kulumuka twida tambula niwe kuze na tasobola atambula aye nga tuli fena mwami admin tukweyanza ino okubanga osobola okutusakira ebintu bityo wabireeta eno twenda otakoma okwo buli kyobanga oleta obenga otugaitaku Muhoozi ju thank you nendo twala omukisa guno okukunga aba NRM naddala mu Jinja City nti mwide twegaite kuba naife abaperiyu okuba nga tulumukira wala kunako olw'esande basebo ne banyabo fena nga NRM mu Jinja City tweviireyo okuba nga twegaita kuba naife abaperiyu tubenga twamba abaana bazira mwasirizi basebo ne banyabo omulanga guno Jinja City mwena ndi bakunga ku Sande tube walala tusobola okuba nga twegaita program eno neyanziza ino soba naye tuli eno wa Mwami Sowaje Ajja kufuna ku myaka 5